mbenderia nkurire turinge biashara tugie mbeca tukurie mugongo. Ndeto cia biashara akwa Geto FM na Frank Murimi. Ibwega sana kagita kange kathongi kugwatio geni methani ya biashara. Rais William Ruto narugoretie kambuni ya kwendia nkari Ntereche Naivasha kaunti ya Nakuru iri njira imwe ya kunyia ngarama ira itumikaga gwitia nkari inu home ya Kenya. Kambuni ino ira ene ibandegura ya Japan na rietwa Jumbo Africa Auto Action Sales Limited yendagia nkari ira ntumire kuma Japan na ni imwe ya kambuni ira nene aga Kenya che kwendia nkari ino. Kuringana na Ruto, antu baingi bakegwa bari na kanya gutara mithemba ya nkari ira bankienda kugura amona ichunchi bia nkari no na maguri manini. Na kiria biashara baraba tumagira maratati ma nylon gwikira takataka ngugeni ciago bari na ntugu 90 kuigwa bagutigana na maratati mamu na bantu agu batumire mbagi ira itakuthukia riera. Kuringana na nkiama ya kumenyera bira bituthiurukirite nema biashara bonde baraba tumagira maratati ma nylon babaterie gupegwa mbagi ino chembia na ntu bara bayagira takataka inu na kwambiria guchitumira. Ikaririkana utumiri uthondeki na kinya wendia wa maratati ma nylon waringiro marubuku aga Kenya mwanka wa 2017. Na thokumi bara bendagiria thokoni aga Koromone ira nkuru Ntereche Mitungu baugite biashara ciago chiringikite muno nyuma ya thoko yingi kurugurwa na araende bakuga inogo haguri bonde bathamire. Mawira Murori na Ndeto Nkuruki. Kuringana na biashara thokone nkuru ndene ya market ya Mitungu nibethito bakiuga wende no gori nibethito bokiangaratana iji ni nyuma ya thoko engi kuthwa ikirugurwa Ntereche ga Koromone market ineje bakiuga guri bathamite thokone unjaru na gutiga enkuruete antu bakugura. Ndi mwendio thoko ya Mitungu thene thoko ya Mitungu tuna kiriro gikinene muno antu twarugurirwe thoko na twacokia nkatho turugurwa thoko itacokera rugurwa thoko engi boga itieta wa Koromone na thoko uwe kurugura thoko ebaruguru ni agire aguri ko tutinda guko twendia ki stress yake tunacio guko tupiendagia itwariro impara twethera mono mbaitheno tukataga jama bendagia matunda tere thukira aja bagibetete customer ethari ntotabi ngito kwenda ngothera withirie kiumia utige turendia no thoko cia thukari cia ijire na ndiro mbere yao thirikari ya kaunti ya Meru ni kubachokia mweta uria ukuru ne ugutigira muntu onde akona mugate jo ntuko kwa ntuko ana inya tutume tugacokia second term na ina maroni tu na jo tutukume tukare atia koi tukoromba gavana wetu na MCA wetu Evans Mawira Karia bakarende guru bamenyora batu tetera antu babe bagato Koromone bume ka Koromone betie na baruguru turinganirwe twethwe kwa muntu ria yari thoko emwe itwendagia na ituonaga mbeca raiga tukoromba ri thoko ciringanirwo amwe at least tukiona mbeca ntu no amuire. Kiripotera metha ya biashara ya Geto FM ria kuri tukamita mawira wa Murori. Mwanka kiumia tuthiete tugakomanaga methani ya biashara mbita Frank Murimi. Ori na wendia thokone kaita iko ka kumerie biaku.